Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Kliknite na prati i pružite mi podršku. I naravno, ukoliko vam se dopadne današnja tema, ne zaboravite da lajkujete video. A mi krećemo sa današnjom temom. Ovo je prava napast i kako je iskoreniti. Jedan od najzastupljenijih korova u srpskim njivama je obično zubača. U pitanju je samonikla biljka koja može biti prava napast. Jako je otporna i teško iskoreniti. Ukoliko se zapusti, može ozbiljno da ugrozi prinos i zdravlje kulture koja se gaji na njivama. A osim na oranicama, javlja se i u vinogradima i voćnjacima. Osnovna preporuka je prevencija, a kada do zakorovljavanja ipak dođe, onda se mora izabrati pravi herbicid koji će uništiti ovaj korov, ali ne i kulturu koja se uzgaja. Najviše štete nanosi u ratarskim, žitnim i krmnim kulturama. Zubača je uskolisna višegodišnja korovska biljka iz porodice trava. Poreklom je sa prostora severne i istočne Afrike. Ima je također u Aziji, Australiji i Južnoj Evropi. Izdanci mogu biti vertikalni, odnosno stabljike koje rastu u visinu od 10 do 40 cm, ali i horizontalno. Izrastaju iz jakog rizoma, koji u zemlji razvija gustu mrežu korenovog sistema. Otpornost im je zaista zapanjujuća i kada se biljka sa korenom iščupa iz zemlje ili baci plugom na površinu tla, potpuno odumire tek posle 20, a često i 50 dana. Listovi su brojni, dugi od 2 do 15 cm, zeleni glatki ili malo maljavi. Cvast je složena, klasolika metlica sa 3 do 6 zvezdasto stojećih klasova. Zubača cveta u leto i jesen, plod je krupa i jedna biljka daje oko 32.000 semenki slabo klijavih. Semenke klijaju u proleće ili rano leto, ali treba napomenuti da se zubača razmnožava i rizomima, koji puštaju korenje i hvataju se za zemlju, a potom niču novi izdanci biljke. Zabeleženo je da rizom može da izraste i do 1 metar, dok u dužinu može da se razvije više kilometara po 1 hektaru sa 4 do 5 miliona pupoljka. Treba napomenuti da je u jednoj sezoni količina rizoma može da se poveća i do čak 40 puta. Zubači najviše odgovaraju suve oblasti, topla peskovita zemljišta, oranice i livade, vinograde i voćnici, nepoljoprivredni tereni. Dobro veže živi pesak, traži dosta svetla i dobro podnosi gaženje i ispašu. Stoka je rado jede, pa dobro dođe u sušnom periodu i na mestima gdje druge trave nema. Na otvorenom osvetljenom staništu mahom se razvijaju zeleni stoloni, a u senci vertikalni izdanci, odnosno stabljike. Kao vrlo agresivan korov, zubača zauzima prostor gajanjoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog toga ovaj korov drastično utiče na smanjenje doprinosa i kvaliteta roda. Suzbijanje zubače je najbolje vršiti u početnim fazama razvoja biljke i to sistematičkim herbicidima. Kad biljka započne vegetativni porast, njeno uništenje je izuzetno otežano. Jedan od načina za suzbijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije, odnosno freziranje, podviranje ili okopavanje. Kada su u pitanju hemijska sredstva za suzbijanje, treba voditi računa koji usev se gaji, da uz korov ne biste ubili i gajenu biljku. Zato je najbolje pre tretiranja posavjetovati se sa stručnjakom koji će odrediti vrstu herbicida, ali u kojoj meri i kada zubaču treba tretirati. Na osnovu iskustava agronoma, ukoliko se ovaj korov pojavi u kukuruzu, za njegovo suzbijanje može se koristiti ciklokisin. Međutim, savjetuje se maksimalan oprez i nikako ovaj herbicid ne koristiti za druge useve. Za razliku od svog daljeg rođaka pirevine ili pasje pšenice, koja ima lekovita svojstva pa se koristi u narodnoj medicini za lečenje brojnih bolesti, obična zubača nema mnogo lekovitih svojstava. Ipak, ponegde se u jesen vadi koren ove biljke koji se secka, suši i kasnije koristi za pravljenje čaja. U lekovite svrhe koristi se i rizom, jer se veruje da daje snagu. Ipak, nauka nije potvrdila ova svojstva obične zubače, pa ovakve informacije treba itekako uzeti sa rezervom.